Namani breaking news, Mongolia. Breaking news. Uh, Name arrange mishalar and tama. Dio jay shalar and yam shajaling come kene ling der lo jog der ling and tama name breaking news a pipe bene. Men chala de kume Sudan. Men lat kana near county la South Sudanese. Ken yam ken konori nambe guator bejo kwen guas me katung na bejo kwen manana shakul gor katung English yo kor bukon kulo nyo lat katung nuari. Kodwo bdan de linga je. Ano. Gwada men chagor keni nana keni roya chagor jan kum Sudan keni 65% ki jan bakalu de dewi kurka ke South Sudani kentin kontin te kel ke RSF tinyen ke kume Sudan ano roja me arrange me di jidid me paiben banje kula linkel ka doba dan de kon linga je ka tung nuare beje kwen ye ka tung English ka doba dan chikan lat ke je ani linga je ka doba dan chalat ke je chatanye nene la Sudan Army kene kon la South Sudanese commander claims South Sudanese mercenaries make up 65% of rapid support force. En Lerme Beka, Khartoum, Sudan. On February 3rd, 2025, the Deputy Commander-in-Chief of Sudanese Army Force, SAF, Yasir Al-Attah has alleged that South Sudanese mercenaries constitute 65% of the rapid support forces. He stated that he has been informing President Salva Kiir Mayardit about the involvement of South Sudanese fighters in Sudan on ongoing conflicts. Al-Attah remarks follow the reported beheading of more than 29 South Sudanese nationals in Wad Medini, the capital of Sudan Al Jazeera state. He further claimed that the original Janjaweed force now make up only 5% of the rapid support force, implying a significant shift in the composition of the parliamentary group or of a paramilitary group. The Sudan Army Force has repeatedly accused the Rapid Support Force of ethnic cleansing against non-Arab tribes in Darfur. Al-Attah also expressed frustration with Juba inaction in addressing the alleged mercenary issue. This latest development adds to the growing tension between Sudan and South Sudan, raising concern about potential diplomatic fallout and regional instability. Kwamanda na chalat gwasme kwa linganire kontin la kwar kenten la kwar Sudani menchikan lat gwasme. Ngai kon jen wona no cha South Sudanese ya kana ko wadme deni agenda na ngai yende yala dioje. Ano tina ka focus ko ngum nak South Sudanese rewe ka wan madeni ka jazira. Ngum nguken ngwak South Sudanese ke jemo. Ngum naka nat ke jemo ne tungwan ku ken ke massacre rewe ka wad madeni. Ajen teje danan la kodan ti ke kenen kono ne ka video ne kono tinji ken release alana me naka ke ngai ke kum Sudan ka do bran kan lat ke jen gwasme ko lat kenen ne ken 65% ne jen bakal wi kurka wai ke South Sudanese ken kontin lo ke RSF ko kur jen gonyi mi kana gon ke je 65% ken ke South Sudanese kene ne ti di chalke janjawide kene ke 5% ne de konti la tegara arab support force chali ke janjawid de kon cholo no gwada waga darfori kene gudyalati kene ne to ke 5% karode jen 65% me e ke South Sudanese jen goñ me kana goñ ge jen ti karo je ke Salva Kiir ni chang ke chi ro ke Kiir me yadi ko nte ne te la ji South Sudanese te nyen ken ke de ni ke ji Sudan awai ken roi ken ngoda ken kana ken nak alo naga kana South Sudanese rai wi ka wan medini lel ken ngai ken jelut ken mo ken naga da naka South Sudanese ken naka ka chong ko ken ke nguni ke dini ke mercenaries tilwa ke rapid support force ka kor ajen do bran ci kana kun tena tema gero lat kanu dong te ke ne tichi dwer ci kana lat dong de non ka court ke de ka ti ka ngoten go chicken human right ci kana violate rai ka Sudan lat kanu phone South Sudanese panke ni chicken dwer ci kana lat ite ke South Sudanese mercenary te rai ka Sudan
te lo ke rapid support force na men te me jen ran to kon tama munyu de gwanu nang ne tin kon te ka South Sudan tin te ka Sudan te la South Sudanese na ka ke ngaike a jen ler dan en le ro den teme murai kone en go chi duor che nyoga ka nyok che wo ko duob de dien chele la jen taye dan ko ne me cha je kulat ramadan en la kwarien ki ne kon ti la kwar de ni me dan gui kon je gwanu dong de ka pole ja de ka do de kan la de ka male je kan la baran te tan mishala male ka do bi kan lat ke je lat ke no ne kon ti lo ke mercenary ne ko la mercenary ke South Sudanese ijen bakel wi de 10% 65% ke South Sudanese jen dan lat ken tan den lat ken gero lat no chana cha ga nak lora bang gwata memen biya ku ngajen tem alo markam South Sudan ken Sudan we jek along melat ken no ne ti jen bakal kur ka jen bakal di kur ka ke South Sudanese nemeni kach che chuong ko ne te ngwan te ka South te ka tumla tok ne te la South Sudanese ba te ka tong mi la ro fiji lo shushkan bar karodian wi mi ko kore dan je to koron kin dang ro wal diok ngum de na statement daro ben ka ja na me jen dan le te gwan tam le ti kula onene en markam South Sudan ken Sudan balongotin relationship killing adana te ke South Sudanese government ken Sudan government beletin kata me michalo loine odong de kan instead de kan loin de kan lar malish ke o men shora lat sigan lon loin ga dobra dien meje munyo de gwan onene ter mishala malkam South Sudanese ken Sudan mugwaka wonta mene konte la South Sudanese entre wika Sudan de ka yig lojok de ka non re wich ka South Sudan ke their safety ko mishi ku mishi ne me china me je kular nyo de gwan o teram bapal teram de kan pal ko goin kan ngat goin kan South Sudanese anyok mugu yena ka video ne me dan me chana gwichene shi koro ke mali je pailar ko kor jugo me paiwa kuar dan la kuara pi support force che we chene dur long ko manan shoda lat ko wan medeni kane kuno kono chana che mali che jalar ken jiduar geram dan kula la kuar weni jen point tele apology mi che tup ke kane de content na ke South Sudanese we ko wan medeni ne me jen le dan go de nyoga yekel antem mishala the commander and no South Sudanese ike mercenary and they are making up 65% corrupt support force na me tare kai kelu adob they are doing cover up ke kwinen koni ken ganak no go ajele dan go de nyoga yekel ani biata mo babai